Yebo ke. Alright ke usushila ukuthi la wafunda khona umuntu okwakufundisa umculo washaya intambo. Waphinda weza la ukhona becula nengedlane. Waseke manje ungena ke manje sekufuna manje usizwise ke kulezapho ke manje ezikulesi. Ya lapho sengithi khona ke awuyelele ke. Yibo. Ya. Abantu mazinga kataze naliba wetukolelani maskani impathe linda ekuluma ngokuma kwethu ubuhle balo nangobubi balo nangokukhohlwa bakhona baphila kuyo njengoba bekhohlakele kodwa mina ngiyawuthanda ungahlakanipha phansi moya yena kubuka wethu inhliziyo zabalandeli mazinga kataze naniba wethu kholelani maskani ngoba vele ake ngibambe lapho ke. Alright. Manje uyasho mhlambe nje ukuthi qaphu ukuthi kwakwezekeni ukuze uqambe lengoma mhlambe kwakufikeni kuwe noma ukuthi nje bhuti into engayisho nje nami nje ngathi ngibuye ngabe ngisathola kahle ukuthi kusewumaskandi le noma kunjani kodwa ke angithi bangalahla ithemba lababa umaskandi bangempela belahlekiswa abantu abangazazi ukuthi umaskandi bawuqonde ngani bazokwenzani kiyo abasebenza ngathi uyinhlamba nje ukulwa uyiyo yonke lento ngelutho umaskandi usekhona nabe ngahlisa nje intokuthelo belalele nje ingoma isekhona ingoma laba akamaphikankani ke wona ke nje ngicela ukuthi ake linde mhlamba azakuthola nawo ukukhanya nje okuncane ukuthi umaskandi ahlehle uyini ngoba wona uyinto umculo ngempela wegazi okufanele ukuthi umuntu naye ulalelile azizwe emukelekile emhlabeni engaboni nje ukuthi umuntu uyinadi nje ilokho nje kumele ngibona ngathi kubalekele umaskandi usho ukuthi noma mhlawumbe ngasho ukuthi usuphendule lo mbuzo bengizawubuza ukuthi kubaleke ngani ukuthi kuzuba umaskandi odumile ufuna wethuka abantu uthini kusho ukuthi usuyiphendula lonke kusho ukuthi uyalamula ngomthetho esizulu uba ubumnandi bomculo nokusoka bokaMaskandi mabume njalo kodwa buyaxoveka ngalento yokwethukana ukuxabana ukwenza ukuthukana futhi ngoba kube nabethukana bayenza ngenye indlela hayi lapha ekudleni kwabantu laba abantu abaphila khona ngoba kwenze ukuthi manje ukudla kube nomhlabathi manje ungabusazi manje ukuthi lo usazokhona ukuthi edlelo nami nangakhona ukuthi ngidlele ngiyakuzwa manje la engomeni zakho kule CD ephethe isihloko sayo sithini sithi inqaba yebo alright kusho ukuthi lokho mhlambe kusho ukuthini mhlambe umuntu ongazi ukuthi lapho sizama ukuthi cha ngoba phela nabo ke lo isiphuzo esimponjwana leso naso phela abantu abasithengisa abafuna ukudla ngazo okay ke ngesisho ukuthi asuthenga kodwa ke umuntu akathi naye ithintile lapha kodwa ebesemqondweni eplakazi ukuthi ekhaya kulapha mina ngilala embedeni kunobani ekhaya kunobani engabe sekhohla konke nje yokhunduza ngakusasa macala amlandela akazi ukuthi kwenzakalani ufuna umuntu aphuze abe sendleleni khona eyokwazi ukuthi noma nasekhaya kufanele ukuthi abuthole umama athayi nabo utwala babo bakhe ngiphathele bona ngoba uyazi ukuthi awuzikho into engelandelayo mhlambe nje usakhuluma kanjalo hey ingoma kule CD yakho ongafuna futhi ukuzwisa abalandeli bakho ukuthi lethi ngedlala yeah awuyelele
ngiyaphutha kodwa ngiyathemba wena noni ngoqhubekayo ngisho kuwe mfowethu wena siyosiphelela uxolo kuba bahambe wethu hayi manje njengoba ingoma usuzishilo zonke zila zizu-12 ungathini ubalandeli bakho kuwo wonke umuntu olalela umculo kaMaskandi ungathi uquketheni ungathini kibo nje hayi ngisangaphinde ngikusho futhi lokho bese ngeke ngawusho ukuthi umuntu akahambe yoyitholela futhi ngifuna kakhulu laba abasafuna ukuthi kahlehle baqonde ngoMaskandi ukuthi ufanele ukuthi umuntu nayengelela lo mkhakha lo kaMaskandi azi ukuthi indlela yami ihamba la angitholakali nalapha nalapha angikwenzi ukuthi nokuthi fanele ukuthi engazi ukuthi okay kufanele ngifunde isiginci ngazi ukuthi okay ngizokwakha isizwe ngale ngoma into angayisho nje kule ngoma le inqaba katelekile Mkhize ukuthi hamba utholele yakho uzothola indaba ekhuluma ngakho konke okudingayo buhlebeza ububazo bubi balo ukukhohlakala kwabantu nanobuhle babo futhi abantu ngoba akufani bese ke kuba ukuthi ke nje abangakwenza okwenzeka kahle sicela ukuthi cha benze kahle ngoba sifuna ukuthi izwe lihlale li right njalo nje ke hayi sengake ngicela ukuthi nje kulaba abasafundayo bangayeki isikole bafunde impela isikole